Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza no kugira igitondo cy'umugisha. Tugarutse mu makuru yacu muri iki gitondo, ndagaruka ku bayobozi b'ama 23 buri wese arimo arakinize, aho babona yuko iminsi yo kuva ku butaka bwa Kongo yegereje, buri wese agashyira bigeri akiruka. Ibigiye nkuru ndaje tubirebere hamwe. Ni mu gihe kandi harimo haravugwa ubujura bukomeye cyane bw'imodoka, cyane cyane zino modoka zizwi nka Surambaya. Ubu bujura bukavugwa kuri bimwe mu bitaro ndetse n'amasantere de sante abarizwa mu bice byagenzurwaga n'izi nyeshyamba, aho zirimo ziragenda zikusanya izo modoka bazitwara bakazambutsa imipaka. Ndava aho ngaho nerekeza muri Masisi na Rucuru. Ndava aho ngaho nerekeza muri Bugarama. Mu Bugarama haravugwa iki? Mu kibaya cya Rusizi werekeza Bugarama harimo haravugwa yuko ariyo nzira y'ubusamo noneho yaba yamaze gucibwa n'izi nyeshyamba, aho ziri kujabuka zihita zerekeza hakurya y'amazi. Mu gihe ndi muri iyo nkuru ndagaruka kuri Reverien Ndikuriyo. Nyuma y'uko ibitangazamakuru bitari bikeya byo ku ruhande rurwanya ubutegetsi bwa Gitega byari byamaze gutangaza yuko ngo agiye gutandukana na CNDD, ndetse bamwe bakamushinja yuko ngo yaba atameranye neza na Perezida Evariste Ndayishimiye, batunguwe no kubona yongeye guhabwa manda y'imyaka 5, nabo bahindura imvugo. Mu guhindura imvugo yabo rero bakaba bagaragaje noneho icyobo bafitiye uyu mugabo muri manda y'imyaka 5. Ariko nanone ku rundi ruhande ukavuga ngo nta mutozo uhindura ikipe insinda, ugereranije uburyo ki Uburundi bwitwaye kuva mu myaka za 2015 nyuma yo guhirika ndetse no guhitana umuhisi Petero Nkurunziza, hakajyaho ubundi buyobozi bwa General Neva. Nta muntu n'uyu n'umwe watekereza yuko iyo timu yahinduka uko yiboneye. Ni mu gihe Afurika y'Epfo, yebwo nagize muri Afurika y'Epfo yamaze gutangaza yuko igiye kwikura muri G20 cyangwa mu bihugu bikize 20 kurusha ibindi ku isi. Iyi ni inkubi guhaye ikaze cyane wowe ugiye kubana natwe muri uyu mwanya, ngusaba kugira ngo ntuze kugenda udakoze sabone niba ari bwo bwa mbere ugeza, kandi wobana natwe umunsi ku wundi. Reka ngusabe ngo dusigire igitekerezo cyawe uciye muri komanteri, wanakora like, wanakora share, ibintu bikagenda neza. Ntaratindiganya rero, reka mpere kuri iyi nkuru. Ni inkuru ivuga yuko muri 23 nyuma yuko bamaze kubona ko ibintu birimo biragenda bihindagurika, ndetse bakabona yuko icyizere n'amasaha basigaranye ku butaka bwa Kongo arimo aragenda bashirana. Nubwo abantu benshi badashaka kubivugaho cyangwa ngo babigarukeho, ariko hari urwandiko rwavuye pembeni Washington rugera kuri 23 ruyisaba yuko igomba kuva mu mujyi wa Goma kuko abinakeza. Abantu benshi rero ntabwo bitaye kuri iyi nyandiko, ahubwo nanone abandi bakagaruka babaza bati ni gute 23 isabwa kuva i Goma na Bukavu itaraharekura? Buriya Goma ntabwo byashoboka ko harekura Goma ngo Bukavu igumane. Ni ukuvuga ngo niba bavuze Goma n'ubundi, ubwo bisobanuye ngo na Ozaranturu ya Goma harimo izo za Bukavu, harimo n'utundi tugigi turimo aho ngaho za Nyangezi, za Nyantende, bagomba kuba bahavuye. Kandi ntabwo warekura Goma ngo mbwire ngo urasiga ikibuga cy'indege. Reka nacyo bigomba kujyana. Ntabwo warekura Bukavu ngo mbwire ngo urasigarana Kavumu Airport. Ubwo se wasigarana Kavumu Airport, Bukavu bicayemo hepfo iburyo n'ibumoso bagukikije, ntaho gusohokera. Waba ugiye kumera nka bagore bubatse inzu ariko bakibagirwa kwisigira umuryango. N'ibindi rero niko byakagendekera. Nyuma rero yize Rwaserera ndetse nuko gusitaragoringa bakubitwa hirya hino, biravugwa yuko buri wese agiye gukina ibigeri akiruka. Buri wese azirukira hehe rero? Ubwo hari abazafatiye u Rwanda, hari abazafatiye Uganda, hari abazafatiye Kenya. Ntumbaze bazasigara ngo bazarigita mu mwobo cyangwa bazatumuka mu mwuka mu kirere nk'ivumbi, ibyo ntubimbaze. Ariko ikibabaje gisigaye ni izo nsoresore zabo bari barahaye imbunda n'ibirwanisho ngo zijye imbere ku mirongo ngo barwane. Ntumbwire ngo zizajya hehe, ko bashebuje bagiye gutatana bakagenda, bo bazasigara bate? Ikindi, General Makenga ko yari yarabijeje yuko ngo bazakomeza bakarwana mpaka bakazagera ngo Kindu, yewe akanabaha icyizere cy'uko ngo bazafata ibice bya Kisangani uretse na Kindu, ngo bagakomeza ngo bakazagera za Tanganyika na za Karemi. Muribuka amahugurwa yakoresheje Goma, akizeza abayobozi bo mu bice byo hasi bari lokale yuko ngo
bateganya ngo kuzagera Tanganyika, none bakaba batarenze Goma. Imirambo n'imirambo, amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga bahamennye, uruhumbirajana rw'abarwanyi bahapfiriye, ibyo byose biragiye biratikiye. Iki nicyo bita guhomba kabiri. Iki nicyo bita guhomba kabiri, ni ugukubitwa regito veriso, ku buryo nyine haba imbere n'inyuma hose ukubitwa ukabura na hamwe ufatira. Muri Bugarama rero, ikibaya cya Bugarama ngira ngo murakizi, cyaramenyekanye ejo bundi igihe bari bari ku musozi wa Ngoma, murabyibuka, bari Kamanyora, bareka ibintu byacitse, media zahashyize za kamera, murabyibuka uko byari byifashe. Iki kibaya cya Bugarama rero banyuzemo binjira, muribuka ibyo bakoze mu bice bya Kamanyora berekeza Uvira, barashinjwa kuba barahitanye abasivile bagera mu 1500, ibyo simbigarukaho. Rero inzira yabazanye ni nayo bazinze ibirago, noneho bajaga ari ku manywa, noneho barimo barataha babundabunda ari nijoro, bikavugwa yuko barimo barajabukira hano Bugarama, bagahita bakomeza hakurya bagafata iy'amaguru bakirukanka bagahunga. Ariko noneho ikindi gikomeye ni mu bice bya Masisi na Rucuru, aho izi nyeshyamba zikibaye nk'izigifitemo akabaraga n'umutsi, aho noneho barimo barashimuta zimwe mu modoka zakoreshwaga na hopitali n'amasantere do sante muri ibi bice, cyane cyane murazizi zizwi ku izina rya Surambaya, ari nazo zifashishwa mu bigendanye no gutwara abarwayi nka za ambirasi. Izi modoka zikavugwa yuko ziri gushimutwa, bamara kuzishimuta bakazambura plate number izazo ziranga z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagashyiraho izindi bakazishyira izindi plate number utamenya ngo ni iz'ikihe gihugu cyangwa ngo ni iz'ubuhe bwami, bakabahita bazihindura izabo bakazivanaho ibirango tayari, bagahita bazerekeza hahandi n'ubundi zisanzwe zigurishirizwa. Tuvuye aha, reka nigarukire kuri G20 mbere yuko nyigeraho, reka mbanze ngaruka kuri Reverien Ndikuriyo. Umugabo witwa Reverien Ndikuriyo murabizi, inkuru ye yamaze kujya hanze irasakara, abantu benshi rero bakagaragaza neza yuko kuba CNDD-FDD yongeye ikaba igiye kuyoborwa n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, navuga ngo Kigali igiye guhurika, kubera yuko uyu ni umwe mu bagabo afatanyije na General Neva bahanganye n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku buryo bugaragara, nta guca ku ruhande mu mbwirwaruhame zikakaye zo ku rwego rwo hejuru, aho yagiye akunda kugaragaza yuko mu gihe u Rwanda ruzakomeza gushaka gushotorana isaha iyo ari yo yose, Burundi nabwo bwiteguye kuzagira icyo bubikoraho. Reverien Ndikuriyo rero yatowe ejo kuri iyi tariki ya 25 mu nteko idasanzwe rusange y'iri shyaka rya CNDD. Uyu mugabo mu butumwa yabanje kujya acisha ku mbuga nkoranyambaga, benshi bari babwuririyeho bavuga yuko ngo yaba arimo arasezera, ngaho yaba yari yifitiye icyizere gike cy'uko atazongera gutorwa. Ni mu butumwa yari yatangaje avuga yuko ngo no mu gihe yaba adakomeje kuyobora n'umugambwe, ariko ngo yiteguye kuzakomeza ngo kuba hafi ngo y'ishyaka ndetse n'abarwanashyaka. Reverien Ndikuriyo rero akaba yatoranywe hamwe n'umunyamabanga umwongereje, uyu nguyu yitwa Cyriaque Nshimirimana, bakaba bagumishijwe mu nshingano zo muri ino manda y'imyaka 5, ni ukuvuga ngo bagiye kugenda bashorera igihugu kugeza muri 2031. Ndikuriyo rero akaba ari umwe mu bagabo bazwi cyane kandi bumvikanye, ndetse bihari n'abadatinya kuvuga yuko yigaruriye imitima y'abarundi cyane kurenza nyine icyubahiro General Neva. Ariko nanone abandi babikurikirana bakavuga bati iyi ni trike ya diplomasi baba bakoresha, aho umwe acariya n'undi agacariya, ariko bose bafite gahunda n'intego imwe kugira ngo bigarurire imitima y'abarundi. Aba bagabo ukaba utatinya kuvuga ngo ntabwo byari kumvikana yuko bari kubahindura, ntabwo yashoboraga guhinduka mu gihe uno mugabo yagaragaje imikorere yabashije ndetse gutuma igihugu cy'u Burundi kigira rimwe mu iterambere. Igihugu cya Afurika y'Epfo rero cyatangaje yuko kigiye kwikura muri G20. Nicyo gihugu cyonyine cyo kuri uyu mugane wa Afurika cyabarizwaga muri ibyo bihugu 20 bikize kurenza ibindi ku isi, kikaba kigiye kuvamo nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Imari, uyu yitwa Enoka. Uyu mugabo akaba yarabitangarije i Davos mu nama mpuzamahanga yigaga ku bukungu mu Busuwisi.
yavuze ko rero igihugu cye cyafashe icyemezo cyo kuba kivuye muri uwo muryango by'agateganyo. Ni mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize yari yavuze yuko Afurika y'Epfo itari ikwiriye gutumirwa mu nama y'iryo horero ry'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi, mu gihe iyo nama ari kuramuka ibereye muri Amerika i Washington. Ni mu gihe rero umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Washington ndetse na Pretoria ukomeje kuzamuka, ndetse bamwe mu bayobozi ba Afurika y'Epfo bakaba baragiye bagaragaza yuko batishimiye amagambo ya Donald Trump. Ni mu gihe Donald Trump nawe yari yavuze yuko yaranabikoze kandi yuko nta muyobozi n'uyu n'umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witabiriye inama ya G20 iheruka kubera i Pretoria, ndetse n'imyanzuro yafatiwe muri iyo nama nk'uko bivugwa ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo myanzuro yose bakaba barayihanaguye bakayisiba bakayivanaho. Aha rero umuntu akibaza ati ese Amerika ko ikomeje kwijundika Afurika y'Epfo nayo baraza kuyigira nka Venezuela? N'umugabo Cyril Ramaphosa ukomeje guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho we ntibazamugira nka Venezuela? Ntawabimenya. Gusa ibihugu bya G20 birimo Argentina, Australia, Brazil, Ubwongereza, Canada, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Ubuhinde, Indonesia, hakabamo Ubutaliyani, Ubuyapani, Mexique, Uburusiya, Arabie Saoudite, ndetse hakaza Afurika y'Epfo, Turukiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ni ibihugu urebye bigize G20 uyu munsi wa none Afurika y'Epfo ishaka kuvamo. Rero ikaba yatangaje yuko mu gihe yaramuka ivuye no muri no muryango wa G20, nubwo ariyo yari hafite ijwi ry'umugabane wa Afurika wose, ariko yavuze iti Afurika ijwi ryayo rizakomeza kumvikanira mu muryango wa Afurika yunze ubumwe muri Union Africaine, atariko twebwe turatuhagaritse iyi manda by'agateganyo, ubwo ntumbwere yenda ngo bazasubira mu ryari.